Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na nandawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat mai Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoi biti na bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se ko ongo na bakaleleka ni nonde tukutuku na mbungende ndai ebe baka ungeti na nonde lilu ni mata ni tu ka presidente ni COP23 vorenge mbani marama ver na leuni bosse mai chamani ni ndondonu menda na bakandin taka na sasanga ni kena bakalele taki na kambura ni kasinganga e mali walala ena nona bosse tiko ena kena mai songo na Climate Summit Leaders Program e bakaritaka ni sa kena ngauna menda na tegi budakadaka e na tikinongo. E kuri ni bunga na kae Sarawati e na mbose kaongo ka bunga na beulu tanga eso e ndondonu mena tauribaki. Tomani tigo ni karua ni maadhao ni mbose ka ni COP23. Wangambauta na ministri ni mbula ni bebe so ni nraki na ngaunongo e buna tigo na kena tumbu na iwiliwili ni mate betobi e na kati ni namu. Tukuna na ibagalisilesi ni tambane ni mbula Deep Chand ni sotabi tigo na ngaunongo na lenga e na buku ni bebe so ninraki kandondonu menda na kawai e na tikinongo. Rota ni dhiwa na liu ni bonua e rasama ilenga ote na amba kiongo e na buku ni mate na dengue fever kandondonu menda na bakasabasabataka na bebe bonua e nda baka itugu kina e na kena wali na mate bete obiongo. Totongi tagi na marama amba ki basang buluka lima mai wai ni buku na sinu me amba ki tinika tolu e loma ni bali bebesu. Ka bakandindin taki e nono kuduba ka bakatarana lubena ngone lewa emba kitini ka ba e nga una tau da tikku kina na itotongi wana marama tinongo e kaya oturang ni lewa lebu sali sistemu ni kisongo e boroki kina na bebo ambauti ni tumbutumbu be ngone lewa ngoi matai ni kisi bakaongo meado e nanonda bonua betek na maramongo e nandona dhala ni kudu ke nandona dhala ni beba kasangai tukunu turang ni lewa temo ni nonra kudu na ngone ena sanga ni toru mamanda na mata belewai ka ni kisimbimbi ena gai soli buana ngalala me daga itumba ia mena bakadabara e tini karona mbaki e loma ni bal ni bebesu kina gito ena sanga ni besu taka na Vodafone Fiji mbati na nonra tu tubu ni gito ena kena bakarutaki na soto ni kota finala ke na timi ni New Zealandi na timi ni Tonga mai dave kiri na bakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e ronan sama ona stesieni Radio Fiji 1 Kainambula FM ni bwading vinaka. Nimbula vinaka na yavangunga andi moala radada ranalika au tikonga na tau na singatoka ando talitaka na vakaronga na Mbula FM number 2 na sere. Ya dora cubuli kurna bili. Ibora ni batu kara hambara binaranga. Total takina na waronga na Mbula FM. Number 2 en sere. Bula! Bula FM number 2 en sere.